kotoanum now de akogu ho now nom no kakra obanum be wie no bo say yes nyame aye enema kese e woni peduam abrowa bi bae yenti abrowa nso asem kakra bi na yento aso na abrowa ba konso nyemfie be do otwene akire ono nso aba prince man no ha se ya opese oni e kasa kakra ye na kasa man tie yo radio so ana Nhyira FM na ma wasante achim da so na mete Dr. Miniham kan enti mete nka no na me yare me sira ne me na de ayamia burumfie mienu me yadura nyeye na mete nka Nhyira na metu ana ma na me baaye no wo hwe mia no ma maduro na dura no osi ewe enti me kwa na awia na me bi anwumere me koto dwe ekosi me na ase ne mesire me ntimi nya ne hwe ana afa me nsa me makwa akoda na me da me nsa so se ya me ntimi nya me nsa ne hwe enti nya me adaworo ma me wi ade noa filibese na fifire de bi filimi achepa bro emfie mienu na fifire mfilimi da me wi ade ne be na pepepe anwumere me koda ye fifire filimi wa chense me de ade papam ho aye me sa be na otwi mienu a me wi aduro mienu wi aduro no wi en na ya ade yi setui semme harabasa na wo sha ase na wo kan se ase stroke bi na nke ya ye wo no nso stroke pa na ka ya me na me ho asa na ese de me na no asensen no ya se sensen sa na nya dwuma na stroke na ye wo enti na me na no etimi sin firi me sire mu se ya kopem me na ase na me na nkasa no ano me de toa me hu se wo beti me kura me hu me sunti a me hu enti adura no ayawie no ama mbi se me kowe adura ndi aye papa nti wuti babia ya nyanyame o Dr. Miniham ya nyanyame si ane video da ho se efa na ni patna wi ase tisi cafe school for ho edi se bi pampon se ni pawai no tia no ka se wo kwa bro chante sa ni pawo te Ghana ha wo so ko ma we so ante sa na wo so na wo tia na wo hwani ema se ko so no sa na ye no wo ni pabone ni sabi wo na bronsam se ya hwina bronsam ni ye sha wadi se yasan wo nya huni papa bia ne pani ni pabone ni pa sa wotre ho etimi di wajanan odro be ne to gates mu na ensuo no yesesa edigu cabbage so yesesa edigu carrot so ni edi no wo ni pabone ni wo bronsam ni ati hasei wo de enne nyagopo ya adoma no a wo mo kye nkrofo ni bi ede mo ko tech police station na enno no ye ne onwura basanyi ene mpanfo bi di nkomo de enti ene ekoso. It's an emergency situation and it needs emergency response. So I've already talked to the prosecutor to speed up with the summons so that they will be prosecuted. When you look at the whole environment, almost all the hostels have connected their effluent to public drain. And then it is directly into a stream where they are using to water vegetables, which is bad. But to me, I think all the hostels needs to be closed down. It's two things. Either we ask those watering to stop the vegetable plantation there, or we close the hostel. You know, when you look around, there are a lot of pipes all connecting their effluent directly from their tank into the public drain. Why that? Mr. Besani and Affairs Wabapa Constance Akuka wano municipal environmental officer ewo for Ukrum and Ukraine enwa adwuma moye no se mutua na mo bi se ani age na unim wo mo don concrete wa no mo de sino enti sabu o tiagana ne se na so flash pepa na ebesa return di aba back to the sender no utina wiase na odi mpa bone sem se ya betra say ekwo obibo modia ye detwa ahunidie ho na mo ya me pa cha to nso agugudie ni yi mama mfo hwe bi
ya be kan ho asem ho obi bo moden okọ atonso agogo a afanko junction down ho na wo de usane mfutuo kwan na ho na okọ a wo ba kwato Unity Gospel Temple ho Assemblies of God Church enso ho ni ntam sei ekwan da ho sane Akwasi amanfo fa ho Unity Gospel asori nanim ho ho na mo de aye bola ho ni egu wura on potam ho asori nanim ho na amanfo to on potam ho bi de atue anim se eye asori na so ka hu bi no mo to bola ni dio yasinya me sompa ne ahunidie ya kasase wo ha wo mo sisa bola ni firi ho empanfo bi sa yembo onumnyamfo agare wo na ya asame member odompa se ne potem ho wo hye yebo se wo beboa hwese betu afiri ho mehwe wanimu magye wa asam na wo kan na di mehwe animu se betimi atu se wura na fi ho Sunday on be kwa asore by Monday this am ba ho ba behwe me di mani ko tware se me hene santem ba behwe sampa ya ye firi na se anyi firi ho me ba behwe afenso onumnyamfo Eric wo so hye ne bo se atonso agugu hospital 8421 and I say 0266 12439 abroche for line ni see we here abroche for line a WhatsApp line into WhatsApp inquire and free WhatsApp line 0267 55882 Mrs. Subio 0267 55882 aya broche for WhatsApp line erade enke nyina ho ya bie school no wo pese obesua ade ewo Prince Emmanuel school ho na wonsuso ntetia ye de mama for unya bia mesro ochina bra na ana obi a wi SSP a pese oba school no bibia no ochina bra first years no e shase ochina ntia nya ne sa Akwasi e chebusuafo nyina Doctor yeda se busua Prince Emmanuel Dr. Meham ana wade nsem ni nyina egu ho no osi die aduane pa na sese wu na eba na ayi hu nso sora no pakra na ni so abedi katia esi wontie we wu na o ye mahyew na da bia me kan ra na me no bi di nkomo se ye keke kan de achi ane afro aka che se we wu beko social media na we wu dako ebe wu dako be tseme but be beautiful na Kwasi Boafo da no ata ko back ko say da bi nya sa na tie nso na asi nyina ye nuane a ye didie nsu a ye nom aduane a ye de koyeyem enema a ye ya emfa papa mre na no nso ne guso jeduane pa ya be boa ma nyina che bi yare ahudo nyina de free ne peduanum ama be nyina che mfe nya me de ama wono na de yakra ne se bi kra na wo nyame ema onfidodo nti bia na wo anwu ebia wo de nnuane ne de no problem na de ma wo no bia na enku se de amafo ko gone too soon no but ebetete wo saa unfie dodo nyame de be ma na wo ka be di ache no wo hawo ne amane enko ana abefem obi nso anyini wo anya saa hawo no bi titifu obi nyini saa mfie wo ha mfie duokron wo ha ne akiri no de de onyare na ho yare bia mbobo no bia na wanyela kiankonya bi udi anuane a wudi ko no mu no afei na ekotete ntimfie aduoso sese wanya mfie ba aduonum be se aduonu aka wanimu e bia nyame de be chawi ebe yo hawo ni amane saa na wo ko na wo ba nsabre na ese nka akora ma me abrewa utibidi ana se like ubo life ujiwani nya ni je ne se aduane a wudi na bi like anka hoden ho wo japade a wonya bi ana wo ma nyame de wo madom won ka hu se oba a me be ware o na wo kobi ko tena se me na na ware na nka ayefe na ayi anmunyam sha me nyame enso de yare na na kura ba woni ma obi age 50 years na jira nim kura wo hu no na ni yi kuzukuzu esi de ni so wo hu hwe obi nso won tibi nkwa ware na se bi wo ni efra yare bebre misro masa wa hawe mansa didiye ne yakwo yem no
ɛnoa na ɛkɔ akɔyɛ eduru ɛde ama nipadua no ntuma ne papa di a ɛbɛma odi papa oma na aduane ɛbɔ ne nso di a ɛnoa bɛsa dan no ho na asa de ɔhaw ɛde ama nipadua no Dr. Miham yɛda ase abusia na ɔtwɛ sɛ dɛ nso yɛbɛsa ne Dr. ahyia mu ebio ɔbɛboa yɛn ɛwɔ yapɔmuden nsɛm no ɛho mede ne Kwasi Boafo mansan Boafo abusuafo nyinaa badwafo atena se ɔwedoa ɛwɔ ha sei akora JK nso so agye n'adwa nana frempɔn ɔno nso so ɛwɔ ha sei ana afei ɔsɔfo dua ɔno nso so agye n'adwa nana Kofi agye producer ɔbɔ yɛkyi dɔm ana afei Don Richie wono ana de nemu de fa abef kwantempɔ no so Facebook na motimi ahwe dwumadie no ebi nti afei da wadwan ne ye a aha Nhyira 104.5 Facebook Nhyira 104.5 ana afei ene nko YouTube okay Facebook nko a Facebook Nhyira 104.5 odwan ne wo hono a de ekoso nyina no betimi ahwe bi na nsɛm nso ɛkɔ no wadwenkyerɛ nso so yɛbɛgye na yɛkenkan mo wadwenkyerɛ no ebi ɛde amamo nti koso ana mafidie no na ya mede Kwasi Boafo na yɛnhyɛ aseɛ deɛ na kyerɛ sɛ mede fa nkaebɔ sɛm wei sɛ ntwam ɔpanyin bi ayera ɛne din ɛde Kwame Mensa ɛgya Kwame Mensa ayera na ɛdi dodo amafoɔ de num yɛfrɛ no Kwame Guy Man anaasɛ Master Kwame na wote sawaba onye mfinhyia na duanan emienu 42 years na oyobi a ne mutwe wo kakra na kyese na monsia no be 6 feet that is here the me fan say be 5.5 feet kyese wo wa seme no etuntum busia echiremu akasa waka eye asante twi ana afi fanti twi na panyi wo kyese ofirifie ena no efiada no a kyese opie ya besisa abre nyina no wo mu enhu no na opie abonte no atade a ne hye no esoro no eye de satintin bi long sleeves bi eye shirt ne hye no ana trousers a hye no so na eye pink ana hye no obsia kyese wo to na mu bia na nso so ohunu no obi ani atwa opanyin eye Kwame Mensa ana se Kwame Guy Man ana Master Kwame Soa omodi ase obefre 0244 583348 0244 583348 ana se ofretin share FM emfidie no mu bia so a eno nso ahoma no bia so a ebechiw oso 03220 83570 03220 udisi emu bia so a yebe frel na ye ne wo atwetwen enkomo mafidie ne nka ya yesommo na yehu eye opanyin ana se owura Kwame Mensa Kwame Guy Man ana se Master Kwame asida bia ye ho bia no so busia kire se wo mo ede ebedawo na me enhyaw abusia enezo so yatera se yede ensem no ede bremo na enne sama dodja no se mi se no omo bom me hopo no mo bom me hopo ta kwa wi amodiko be akraje kidne boss apo no meti na ja me yese de ma anti no akraje kidne boss apo no na ene se na otwetwa mu ne de bi tudwa na otwetwa mu no die na eheda nye din ba kubi ana ese bi twa mu ana ene na disturb amanfo pa na ewi amanfo eno die eno pa ho a na nke koyie na frempo defo ya na obi twa bia no woti no obi twa bia no woti no saa ha dwene okay abejafo me mamwajo ya ni Akwasi pacho mumpombo kodi ajada su Canada woni mu asema na me chia wan fi me na me sori ama na frempo Nhyira ya mi pacho ho te sei nyankopo adumeye akrajeke bibia boko boko nyame ase na frempo Akwasi ho ye de nyame adum no bi na de buo abo me betrum hame ade
no busa so ho te say na me ka se me dem ho ye na me ba ho nye masem nyam tira na ba ho asem wo se wo na me ba ho nya me ho nye asem wo me ba ho nya me ho nye me ba go school mess oba no bi do bo Kevin edu say from pon oba no bi do bo bo bi pos wo di bo ni tira ma na pai ntia ho no ni tira ho na ya pam enti wo ho nye na be na me ho aye ntia no wo mi no ba ho yes and they have me say say ajama dunduni ajama de ko dressing panyin na de bo na asa akwa wo nu ko bobo wo se ho be poso panyin na to bo na say bo ni ba wo mu de po tu ye ma wo ya hu ni ba ko bo na to kwa ba bo na to kwa ba bo bi wo footballer ti to kwa ba to kwa wa hebi ana tatu wo mu dani ana no bi ma bo so ana me ko me ba na ti ba na nkai mo no wa ba na kan fa ba obi ba na do ba yo obi enti wo ho nye ya sinye de so e ka bi do sa from pon o mess ni tru ko fu ni trapai ko bobo ne to ko bobo ne to ko ba e fu ana e poneti bi ba gitia o mo ya gitia be poso fu no ana o so mo prima ya mo ana to ko si na o mu ko fro ka na bo the teachers there obi awura ni papo ele sports master wo ta wura mo sports master kwa jane o si awon mu ko Akwasi yɛmfa amanyame ho tutuka na from point small okay amanyame ho ana no de eka yɛmfa no so enti chese nyese no nua no ana mebo amame enya nkwancha bo de ho no ene eka ho asem atase okay me ha me no me ka kire wo sami nua no sami betri apai sanity ene ma kafra apai ai Kevin adu saya from Paul or a business student okay from 3 Omes ni kiri apai ene ma kafra na ana de ha me kwa san insurance they say na mi asi enko ma ne ya wu ase no so ya wu wani mun agua when I would put the assembly man say they also what was school ana ye den what you say and the case ni ba ya no sa woni zawut mi every no kwa wo fun so ana ye den and enumre ya na ya de ama no and chama de ne ko hospital mi mi ko kofu mi ko kofu jai mi ko kofu opo memorial senior high school I want Christian sports I want to tell you she na from point what you say and me ko kofu no na ko hospital assemblyman akosi say assemblyman dey Sophia Dunja wonu ma ka ko ni so be ma ponti oh yeah me support to be that no fire point okay ne na kai no me ka ti no bu no ko jide oso ko ja ponchi oh wa ifa assemblyman wonu ye meeting wonu tenya so me na ko wonu ye meeting ana Baraski say osrem waboka watoni kokofu erikodi assemblyman eno ade pass assemblyman enti baby wodro no sami be wura ma in fact ebe hardene ana so fi edu janu na oh yes sami me kasa wo fidie so enti ya wotuma mi a ode sa awani me ma se kwa no afeni eso hu mem yesi hene ni eni hene afeni yesi hene ego se na sumpa hene yesi ade ba ma me sumpa hene ya de ma me so hu mem hone de ma o hene no na album waka na so waka che okuku waka che wo fra mi fon so sana na wisra wo de odibra no na boa na ma so mpa hene because he de ma ya se mi wonyanka am he won ma last me ka kire wo ese mi be to books be 1000 akocha man kola no ese books what is here wonya zika wo de tehene wo so we a head of one department uzika kwa agro head of what does it mean esa bus me 2000 me de kwa so humem akocha nyanka what does it my idea unyanya nti unya hwe enti sa de wona menye no we could just my doctor krame him no support me doctor support me wo se mi kura za na na ko wani me jam so me bua me si wani so me bua wo ka jam so me kuma me na ye assemble ma me go ahead na me ko
when you some boy when you no cry I'm saying na control I said so about you say no hey we are see tentuma isa ba bia mere ho de so free asemo it was you so be assemblyman pen me can say wontimi say wo chama nko ahoro ben nan chama did and baby chama you go meeting am to baby nti wontimi so we dey one go meeting occasional school a man go meeting one thing baby odi akwaja po a man go meeting one thing baby wontimi what you say aponchi na aponchi say na aje oh yes oh doctor wahana wo kapanchi ho asem aponchi dey tio koto me better there oh dey pata me no to me nya Akwasi Boafo there sabe yenji mfa ponche pata Akwasi dey me di kosua ne ya model nya ponche so vudi amebo a ye di kosua mfa aponche no okay we dey mati it will be the ponche Akwasi we dey high kwa we a ye be frɛ no Baloski azisiwa otafre mo wana ka ofre me ka chem se osemo be mama ponchi bi na me dia pata me yi sebra me ka se me be ye we no nyama no atoni koko wadi ya no dia ono wado zanya secret e dia assurance be no wo se ohuni za mimi film o betimi akọ oh sir oh yes what did you say what man can you say the best you know headmaster be pro one wanyini and then was so nyini oh to Baloski na young guy to samia e think am ni me no na chacha tikabe yinu so ah we come the name bo say oto munte masa okay yate eh asemo na from pon ni anim jomo go sisi he ko jina e yo ponche bari wa ponchi we je na de akoda be hin hama ko hara dwene asemo ose otide kwaje ponchi amobe akudi assemblyman ya german je kwaje ponchi na jadi koja ponchi na no to ko bi asema na wani fe efuso we ne de ya asemo urade na from po okay yeah that's it o do aye hwe na otwetwa mu no nsem e baaye no Akwasi me na si na otwetwa mu na otwere ne ne kan sibuo buma sibuo e ka so bibuo bi asibuo a mpa ko de ni akari sin pa ko ndi wa se ma ya ne sa na so na bi antisa Kwasi kura kan se nkofo de omuni akari se ono Akwasi ni wa yie nanso oba na di bibuo asibuo se odi ro ni akari sin pa ko wa odi yie pa nanso no oni yie na ono ohuna ma no ene kan se metema no ye kira se enhye obi hyeda bo bi ho heda betietie num asem totomo mo ne hye nipa kwan num etietie num asem se be ya obonya na twina da pa odi na asem aka no edi akọ amen nipa kwan obetena no no ene ka se fo no twitwiri fam ene de mpanyfo nim aka se mpanyfo nim na se ma wakan mpanyfo nim ense ka aka sa asem no mpanyfo ka se fo no twitwiri fam we can have say so for dia mre bi o kan say tete wono so bi kan se ma emfata a enye kura no mpanyfo hye no modna no twitwiri fam te na kokoye no edi wie ni manwa ye to wie eno e kan say to wie no aye say o panimu nanso ka se ma ye mfa ka se ma mpa obi emfa sa mre na mpakwa no ai to wie kwasi we ne de ba na otwetwa mu no okay yeah that's it abusia oredo ano no na yenhwe de na wotwi edadwa ayede ebremu na wotwi de nyedin metima kan plain nye kilo e prefer me de nye kilo se enyedin yankoso babuchu amemmenemfe ana amemmenefe mpacho wane de bae nam de bae wa ndo do twi nye kura amemmenemfe so we amemmenefe
What's your memory? Can I make a spelling? No, still correct. Yes, I'm glad you get your catcher say, Yan can I am a menefi. I'm a menefi. I'm a menefi. No, see, correct. When you am a menefi, I'm a menefi, Damini. I'm a menefi. I'm a menefi. Okay. Because I'm a menefi, I wish you for a day. I'm a menefi. Dear Tossumi, Concom Fredde. Concom Fredde. Concom Fredde, dear. Concom Fredde. Until you can happen. Oh, you can't pay. Dear Tossumi, I say, Yakase Nsamankomwa. A chessing Nsamankom. Dear Nsamankom. Ready. Samankom, Muntibida. Yes, you could grab a brio. The theatre will be so. Film dinner a year and a year. Acrobat to Nibusia near one or yen a year. We answer by a bit free, or be being an orbe since among commerce in so. Over say year. Sin and it's co-cobians and answer on common article. Someone got a Jan Corbe. Someone a Jan call how maybe you. Someone come here there with your for it is a you, dear there. Some come, somewhere all come. Nsaman come, a day. They're tosso at 9. No dear thing. Say, at Shidia pe, Nimuja do toa. Ye fremu buniye nyese ne ka no se achichide pe ni moja dodo a ye frem nyesa ne ka no ye ka ne sei okay eno ano no nti bewe ye buabuo bia saa na ebu no nti ene monchiri mu se de ka no na yemu ko Facebook na join in Nhyira 104.5 Nhyira 104.5 Nhyira 104.5 FM Nhyira 104.5 FM ana 104.5 aka 110 ni saa 104.5 saa uko 104.5 na obetima hwe hono na comment ye be kan enso e dia baw manfo e ka join in da oba ya join in kobi hair figure ono wa join in Enoch ye bo a wo so hwe free Dubai ye da se bless asari ono so hwe free US okay ye da se afo hene banana agboloso also hwe free Barcelona Spain na Michel Barclays Abdul Ganiu also share free Ijra in the Ashanti region. Yada say. Abrajo is your my ajo. Yajino so Juma Rita also share Dominic Macau also share free Sunyane. Okay. Share free Sunyane. Anita Coleman was Insha FM number 1. And yada say. Yaw sebe amakom ahimfie also share free or the free Gospel Oak Barber Shop amakum ahimfie opposite Nhyira and afa Kingston J. John Junior Peterson also share free UDS campus yada say Augustine Boateng no yada say Hamid Sanbo also share free Tripoli Nhyira Akwasi friends of Boafo or can wa join here. Okay. Nana Akwasi Nana Akwa Dunkwa Mbradan. O say asemo. Mbradan. Eno ye there. Dunkwa Mbradan. Okay, kurudi no yate. Kore chipsat dini. Also the free Kenya and the buy or share. Salome or Hene Ampon or also share. Or say hi Akwasi, Brakosi, Memoajo. Uni Obusia and Utimina Memoajo. In the free New York. Okay.
na me insure Christabel Mensa mini aba me to nka che minim se wo ye pa wo na me offer ntafo no omo okay Lucy Boachisi today is 27th or 26th me pa chow any date 27th in Tidorich and one 27th inti bia who say date no 27th na bia who say 26th dia me pa chow na 27th or 28th e don peso date be kwanta be pese de kwanta e pe bibia je hwe bra ya bre no ono ne dia wo de e ba no Felicia Kofi Sibrakosi me show at the free Santasi man. Good work done. Yeah, that's it. Felix Kwakuchi was aka Grandpa Makum. Thank God for seeing you and the crew live and kicking. And when you're on Kenya and Kumpong, you're looking cheerful. Me that's it. Comfort us or UK meeting case. Comfort and so back on it. See you gonna. Half 5 also share okay we so George Opoku also share free Virginia Brakwesi okay America yeda samakom debi nyamakom amwako asemo amwako what say my regard to you space from the space oh many okay say akwaje kekra new space em was say wouldn't have in you see football life you nana Akwasi Boatin se wo share the free oshim amakom nana Akwasi edia wo de eba no yeda say nana Akwasi no comfort us do as well done okay yeda say Ellis Jordan was say oh nice Boatin Christiana also share live at the free Achuma Agogo. I am Christy Queen Zoro's wife. Okay, yeah. Ebenezer will say, I love this program. Ebenezer from Shidim. Yeah, that's it. And as Asamoah also free New York, Dr. Asamoah. I don't know. I appreciate your program so much. Okay, thank you. Yeah, that's it. My Christy Akwasi me show at the free Amsterdam. Yeah, that's it. Join your Facebook for comment Rebecca. Akwasi Agbove. Francis. Okay, Francis Agbave. Was in Yami in show and it's our program. We Kofi Boga, Elsie Akwasi Boafo. Medawasiwuni ukriu nina wonderful program na moye no. Me show Eddie Free Vienna, Australia. Vienna. Vienna, Austria. Okay. Yeah, that's anybody also so with the abrayen. Dawson, y'all Lion Demo. Say Boafo, I'm watching you live from Chicago. Okay, yeah, that's it. Nakpandom Maganima. Hey. Napandom Maganima. I say good evening, Akwasi. Me show Eddie Frita for 4 miles. Okay. Yao Lion. And so I say Nsamankom means TB. Nsamanwa. Nsamanwa and a TB. Mahuwe be our cano. Nsamanwa and a friend TB. Okay. What in Cristiano to Akwasi? From Achuma go okay, K3SE3 so be active. Yeah, that's it. Any day or the aba. Francis Kuma on also the biaba. Yeah, that's it. I will say about kind of comment in be. Mohammed Kasim so the free Antwerp, Belgium, and a Dubai. Yeah, that's it. Pa need also the aba. Monko so from right back in kind. The amamo. And na. And some no ya the atuja. Yeah, kwa mama so na yaji. Yeah, mo so. Mo adwen kire won semwa. Yede etu dwano na fa odi ebra obetima send a message e de akọ WhatsApp number no so 0246 504 039 0246 504 039 send the WhatsApp on nafa call e ba ye be kan kama e de amawo ana e be bo Pacho WhatsApp no yem frɛ so
yɛmfrɛ WhatsApp call na mmom normal call de yɛpeke ɛfa saa line so bɛtumi afrɛ normal call de afa so WhatsApp call yɛmpeke yɛda ase 0322083581 83582 83583 83584 0322083581 and 0322083582 0322083583 0322083584 ɛyɛ ahoma obetimi afrɛ na wabaso ebie na me nua birthday sister ta wo ɛyɛ Pogas echi ya ene ya o birthday na ntia na ahwe o maame starter Pogas echi ya baby a obi a ma happy birthday na ade ya ne se na yi starter birthday tinkudi ne birthday ne ya echi ku ade die ne na nka de maame nso so birthday so de maame no so afrim o hye fridge yi nya kransi ti maame baby a obi akafra ya ma happy birthday in advance wo o frim die na so Tachema Bende. None of repose today. I am Mama na no make me happy birthday. Okay. You made a free. Yeah. I can feel. Sene ukwada. Yeah. Mama ta wo UK. You made a free. I can feel. Yeah. Yanko anymore na yemfa busuafo me se wo ko WhatsApp wona emma last week ibi de came because said ye omo record na edoso wo record wo ne no na de ba wo send ya ba abro so 1 minute 10 seconds 1 minute 10 seconds to betimi atwere ensem na ya bobo so no kra de ato de di kan se amemrenfe eye de konkonfrede ana konkonfrede eno so ye de ana nsamankom ekire sen eyeden ana afi to abeyi so ana bube yi yese achichide pedimu jadodo a yedin su frem nyesa na ibu no ibu ni sen kan yi ti ne se bube yi yenko ahoma no so na yento so mo amofie no so ba mesrew course ana yefa no adwenkyere na ade aba yeda ase hello udin baby akasa free. Okay, I'm a man and fee. I'm a man fee. Idea, I said, wow, what wanting to mean yet. Now, person with the amendment, one force run away, any of them. Okay, Nsaman come. Nsaman come, yes, it will be a woo. Nabia, Mogusu, Muya, and also if we don't want to as a comatese will be so a year's not can and some do a chin friend in Saman come. Okay. Concom Freddy. Concom Freddy. Anna Concom Freddy. Concom Freddy. Okay. Bubeyi. Achide pedimo jadodoa. The insurance frame. Yemunisa intibuniye seni buno. Achide pe ni mo jadodoa the insurance frame yemunisa. Dabi. Okay, yati yada say hello. Yes sir. Udin baby akase free inshani. We dey wa fast what did na Kwame mo de na friend original Nigeria incoming as a Pacho Kwame ma na tuka krama mo wai. Akwasi yi. Yeah. Nigeria say am me feature say. Oh, and dey future sabitie no. Akwasi ya kata memle fia e bia stepping pressures make an after party. That the name you know for Akwasi we can do famano and every from before the na ade no so enye miyem as a memo bia de name you know idea it will be shame 2% in famano. Okay, Nsamankom yes say of Akwasi say bia will be a free e bia ye perfume wo ya na abusuane ntia na say ku bia nsum na e bia dandu ne ye yi na atie si dia kwa bi so anu na bi so fi na o kire die esi na si we dey Nsamankom asifia wo asumasi wo ya as the infinite clear the wu so achase dey man free when you Nsamankom. Okay, na Concom Freddy ana Concom Freddy of Akwasi pen ko Freddy no as a kodo no ko dem manage yo bubeyi yesi achide pen mo jadodo aye ne dey if I show you in so na frame
Enya saa na esi ebu no nti bu no yie. Akwasi medasipi why we medasiti why yo hello me pa chow udin baby okasa free Akwasi nyame asu genka no abegafo enka osusu udin baby okasa free mediane kumasi ejedu bokode Nyankopa dawro me hoden yo ejedu ya wa doma betra konsu ya me dia papa nso wo fa se me hoden papa yo mate yanko ya nimu e yanko amemremfe se wo hoi na me fun ya me dia frɛ wi na ni padodo se wo me fa fun ne ma me se de fun no de ni am fun nti ni kwa se me de ma no amaka na wo waka se tintina ntiare mfa ma na me de ade na ma enfiri na kuma mu prodo na me de ma se wo na wa se me nti ne fe na amemremfe se me de ade na ma okay Concom Frede Oba Concom Frede ore ba mamempa no thank you dey come from Mr. Mankom Zamankom se wuce o ba kasa do wuce tire mu kura de akroboto ya o hwi obi asomo no Onse Zamankom se obi ewu na busua no ntiasie na fe ayi yenu mu anase de befu na kasa no na kasa bi firi obi ano so ye be ma so ye oba no kasa as like efunu na na se bi wawuo no ana e kasa fa nimu eno no ye frɛ no Zamankom yo sama no de o ba okom o de afa obi so yo ane pa na akomfo no ya makasa nyentintia why ofa yanko ani ma okay yasi bube yie achichire perimoja dodo a ofa ya no bi nsuo no de frɛ mu ma no yo ye munisa ti buniye okay okododa hello yeah hello Pastor, good evening ya Josudi ni baby akasa fi ya from Kwamna because of Tafo okay Kobi amemfe after the media dia mo bi o mo ba enyem infima kuma okay infima ba infima kuma Concom Frede mini Nsamankom as so obi nyewu a na se obstafo na nsa na se akoma kisu na ba kwa bi chinte me di pade ma wi me di wija wi tina kan Samanko sama esini so a do be kan Samankom yo bube yie yesi achichide pedimoja dodo a ye di nsu na frem mpanyimfo esi emu ni sa yebu ni se ope wudi nsu frem so wan some ope achichide moja dodo a ene di nsu frem okay samu no wete wo wi nti ono asa mu nti fa di nsu moja ata nsu frem na jano and one thing to mana say usa get the film say between the year drew okay samu ne buno tani buno kan say yo yeah da cp hello everybody aso da bakode nyame adawro ma ba me hoyo na mo nso adum ni nhyira nyame adum Ade ase amemremfe ya ade ebia o yesu obi kutupa na se fa bia fa tintina ade wi enye odi antfama eboni atoledan na obi odi enisu ede mame nenso enye oyemo okay Concom Frede abande minim Concom Frede mi ho ade ko Samankom Nsamankom ye se bia obi afiri mu emprofu mu na kuru mu ina akrampo no se nya bo obi abanti wi a wi die ha adwen pa na eyi na se no mo ante akoma si obi se dia se konfo no so ni ba no so onkomoda onye we na kra bi okra mo bi kra no o ye ho fo na mba yi ni bi no etimi si ni so se de wo kom na oka ensama kase o yi na se ne be Nsamankom yo ebube ye yesi opa ajide penimoja dodo a ye di nsu frem yebu ni sei ambato ajide penimoja dodo a ajide open ni moja dodo a ye di nsu ene frem
So pa atedie imu jan dodo a edi su na film. Okay, yeah, that's why. So me da sit. Sorry, Dino. No. Hello. Hello. Udi baby akasa free. Oh, Kafra went to be in so. Ex-Inspector Butchie, Konongo, Uti Jumedi Papa. Inspector Butchie, and Kane Police Inspector, so call him Jim. Inspector Butchie, baby, I will be a salute, sir. Yamuajo. Yamquay, hello. Hello. The Pacho Din baby akasa free. Me did ya watu medu. Me kata fi do me Abraham Piepe. Okay, just medu. Eja. Amemnemfe. Amemnemfe. Adia won ya wa den se wo ye ne ya che wo se ye. Konkom Frede. Konkom Frede no ye. Ase obi a ye ne baby na be na Frede. No pi. Wo be Frede no pi. Nsamankom ye nse keteno obi ewu ana ne kura obi ewu na ase ne kasa bi ati ne honhom bi ati ne so na o kan de ye wo no epeso ye ana no o peso ye wan ti anya wo ye. Okay, Nsamankom na meka. Oh, Kafra. Bubeyi, yati atchire penimoja dodo a. Anyi nsu anya di fremu. Aboti di penimoja dodo ye di nsu fremu. Okay. Ya da asipi why? No, do me Abraham Piepe nya so so mo chiam. Ipa cha mo nyina beti why? Ya da asi. Hello. Hello. Udi ni baby akasa free boss. Ebenezer ni Asantias correct. Okay, Ben. Hello, Ben. Yanko. Amemnemfe ye umu bi ade na efru pem na odi ade na ma no o tse odi ma na biara efru akoma mo Konfrede udi atatatete sana meti asefa Nsamankom obi ewu na ohum aba obi so no wo ka owu ni mu asem ana ase de ekun no akire. Yo, Bubeyi, atchide penimoja dodo a. Yebu no se wo pa atchide moja dodo a, udi nsu ofrem. Okay. Yati. Yeah, that's PY. Hello? Hello? Me pacho your phone say na kase free. Epema ko sisa phone. Ari free aponche. Why? Epema ko sisa phone aponche. Akonche. Ai, afatima ponwa. Okay. Amemnemfe. Sa wo so bibi se woni bibi wa bra infinity. Yo, Konfrede. Enen parliament ase. Nsamankom so bi ewu na ebia ikana wo na kusa fo anti wo na fe. Maybe I'm more. Oh, Kafra, na homa na amwa no. Hello. Hello. Me pache fro se na kase free. Me dia ni Abdul Razak. Pasasi agona krofon so. Abdul. Yes sir. Amemnemfe te se me wa bibi na me nya ma adwene se me de beke. Na ese ye for so me se wo enya he fama no. De no me di amemnemfe. Ene di mani pakro na me nya ma adwene se nka me de ade ne be mani pakro no. Yo, Konfrede ese obi a yen frɛ no wo baabi na eyini na anim ni frɛde eyini. Okay. Nsamankom te sɛ obi ewu na bi a memfa no sɛ bi a yɛadeda no na tumi bi a bewura nipa no wɔ hɔ no baako na ɔka nsɛm obi kura timi ka sɛ o ɛnam sei ni sei suntina ma mi wuye aha no Nsamankom na abesi nipa no so a ɔka saa nsɛm no. Yo, Bubeyi, yɛse akyekyedeɛ penimoja dodo a. Oh, yɛse sɛ aboa akyekyedeɛ
open muja dodo a yedi nsu frem mano. Okay. Yada asise ofre. Yo, me nso me da mo ase pa. Yada e papa na se. Wono so re dia ode aba eno no. Obidoba fia I join here. Obidoba of France. Maybe I'll be a memoacho. Queenie Agnes Ama Prasi. Good evening, Kwasi. Me show free UK Birmingham. Okay. Yeah, that's it. Still Kwaku Boasi hi Kwasi. Clement Nana Ajikun was say money Juma. Kwaku from Paul see you. Okay. Evelyn Ya or say me show at free UK. UK dear. Hey, that Missy Crew movie dear. Chai. Kwasi Moacho. When we bush with team, you know, Moacho. Yeah, that's it. Wait to see. Okay. Nana hima Susi Akwasi Boafo. We hear eyeglasses. Mati. Nobody. So over to Abu Amanya Bidi. Konado will be a Mississippi Copem Quay, maybe a born at the 1,000. I'm saying, huh? Say, up him. Glass. Maybe I do fine. From point on the life. Who dare show you? The life, what the 10 cities in India. Or 2 dinos in a graduate says you're on the grid. Oh, you're on the grid. Grading. You're on the grid. 150. A credit 5 million. A credit, yeah. A crime is a monthly glasses. Marty. 5,005 now. Not from point. Depends. Glass and the quality are open. Oh, yeah. No, who have it? Yeah, glass even because you choose as 1,000. I'm saying, huh? And the can say, yeah, not. I said, yeah, and you'll be Africa, our friend, a free for the BS. Because who are Africa because of free for glass, a chair, the BI teacher, I have your computer, niece, I had a member. It's a woman of the minia glass. Mary Brantford Mensa or say Mary message say Janeja Mary message in a Janico maybe afa Mary Fachemin Isaac Boate say you looking good. I'm watching you live from Adwato. Okay, yeah, that's it. Nana Bra Duchumwa Minia Bapa Pebi or France Evelino friends of Kwasi Boafo on the control page, you know, on done it and see a mini time on one another and come day. Every no baby will be a France. Michio when they Maconta. Stephen Amwensi was a meet you a free London. Well done. Edis, before so chiama. Jonathan Enyimia, okay. Jonathan Enyimia, glass de me hankasa. O see, not from Podium. Where you say, what is this? Share the free Italy. Okay, yeah, that's it. Jonas Sugar was say live from Tabre. Yeah, that's it. Faustino Saibunsu. One also join here. Nhyira Batherisa a J was all shared live from Spain, Barcelona. You guys are doing great job. Yeah, that's it. George Obin was the free downtown Toronto. In my okay. See free. Okay, Toronto. Toronto. So second Toronto. Okay. In my condo is where I'm watching you. Okay. Yeah, that's it. Millicent appear say hi. Millicent, hi. Yeah, that's it. Akwasi Usia Papa BC. I always learn something from this program. Keep it up. Akwasi and your crew. The Usia BB at the fridge media so. I mean show. So Yamua or say Kwame Yamua watching you from Ejiso. Okay. Penny, your child baby also will be our shade. I mean show. Also call Facebook na join here for comment in bra you be kin kan e dia ma Abrifa could fix a very beautiful program here that see also share William Nana Asamwa also share the frequency near unique pub and chankoma na Mami K
ene ne ba Annabelle Fosu Wari Asamwa. Okay, ya Mausi Osi, good evening. Me show live at free UK. Yada so shayin. Emmanuel Safo say one also free Australia. Ni okwa wa. Kwa pa na no nya visa so ye ka se kwa ne wa ne a wo ho nem jaye mama. Kwa no wa. Okay. Ebenezer Awua say Mr. and Mrs. Awua show at free Sokoban Kumasi. Yada see. Mercy Ahen was see one also so free Switzerland. Okay. If you are seeing be Jessica Switzerland. Hey, as we oh, here be any. A bit very possible. So good or boss. So almost quite good crying. To be a bunye. Africa na be before. Cry too good won't so boss. Would have a boss a quite an hour. Ah, Semo. Na no na me dream bibi bibi hu fia na me say you too ska o boase it can you too good for boase sika e wo boase kuru na so still be to boase siriska awadi safo salon sanwadi how and also share free Australia that say but is a who say okay ya Canadian Messi ahen also share free Switzerland that say Cynthia Enyele nai was hey bra Akwasi. Your voice on radio seems like an old man. Oh. But I'm watching you live on Facebook and you are very handsome and young. My nini papa. Mufisi bako inu ensa enai eyo. Semu tere mkika bomo no. Say, wiye bako, wiye mienu, wiye miensa, wiye nai. Necho. Inti manyini means nya kwadasa. Cynthia manyini pa. Osi utie me voice ene no de ese manyini pa na. Ohe onsi say me small boy pa. Me nya kwadasa. Okay. Hello Prayman. Prayman. Okay, what's on so share free in Suta Kwaman. Nice program. Big thanks to you all. Yeah, that's it. Adwa Feneye or say or share the free Bronx, New York. Upe atishidie moja dudua na wudi nsuo. Na wudi nsuo afrem. Upe atishidie moja dudua na wudi nsuo afrem. Nti Safo Buama and a diwi. Debbie, yes, Safo Buama. I draft Fenny and a Dubai. Okay, I draft Fenny and a Dubai. Ya Mausi Akwasi, I like the program, pa Mausi. Thank you. Amwakubwa Timasi, please. The WhatsApp number again. Number ni 0246 504 039 0246 504 039 0246 504 039 Empo ubetimi dia fa me number no so 0244 01 5677 0244 015677 o de fa no so a yebebo e de ama ne de ye wo break akra na ye wo break we nim papa ne e be kasa to me na de akwa anim ache nsem no do so kakra na safobo amase onu me pacho number na me na o se man kasa mo mfre ye say WhatsApp number WhatsApp a we ye wonne no de aguso ntimu a mo frɛ no mu njai yesremo o si Sakura no Safo Buama okay Safo Buama de free Sakura wo no also o share live e de free Sakura wo no kwa Abre East Krupon municipality mu asi bunyina wahemo na eni ache papa yada se mame owusu as a nice program ofenyi ba kweku Oscar o se o de free agona swedru
in the central region at the buy on a source. Nana K3SE3 do, or Akwasi Memoacho. Me show program we live at the free Yabe Asamenya. Okay. This is educative program. Keep it up. Yeah, that's it. Hey, for Thompson, Akwasi, me show the free judge. Yeah, that's it. Nana K3SE3 do, and so Eddie Biaba. Nana K3SE3 say, or she free in the hometown. If you just see. Okay. Franklin Edu Puku, or say, at Chidia Moja, sir, nti, yedinsu frem. They were trading cheap record. At Chidia Moja, sir, nti, yedinsu frem. Okay, yeah, that's it. Hey, then, quite say, Yami and or enjoy program, then you may pa, then you papa. Wow. Then you pa. George Puku, or say, I'm a memfe, a year. Nhyira amemrefi Nhyira okay ono so ne de no na Benedicta owusu ansa ensuso ehwe yen akuya da say o hwe free Antwerp Belgium program no nani je ho papa nyame nhyira yen Francis Wesson Kwasi Boafo I am Kwame me show the free UK. Okay, UK fine. Me krumu UK me krum. We be a manage pa ko pa. Me te wonu mama so dweme. Meeting Kings. Ho yedin ho de be no. Okay, set up here say yaw ahenkan. Okay, na mo Facebook ya mo di different ho different so na mo sa de ba asemo. O see your friend yaw ahenkan. I'm watching you live from Kromoase new site Afasie bon. Okay, Africa di udi wa Afasie bon. Okay, Letitia Ayi see oh my ajo I see a friend Mama, this is Mama Positive say you're doing a great job. Simin country say wow you are panamo you know we do any wow. Obi boy we are there nipa say nipa ya there no o say yi keduma ye na so nipa ni dia SM enso e kire woni so. Okay, Nhyira Mavis Enia o see good job yeah that's it. And I call it so Usukwachi one also say thank you for such educative program yeah that's it. I just say what the biaba Akwasi case was good evening everyone, yeah, that's it. Muhammad Sakina Muhammad say hello, yeah, that's it. Joe's Cubero was so shade free. Barbara Del Vallis, Barcelona, okay. Kuduku so the free USA and a buy. Okay, that's it. I just say wa and so chia. Adam Ofiseni wants to share the free Barcelona. Repollets Spain. Okay, I see a friend. I say I'm Dada. I know the Adam Ofiseni. I am Dada. Okay, ati. What in Christiana Sebrakosi? Wope achichidie moja dodoa yedi nsuna efremu. Okay. Ruby and to say what share the free offense namon your friend of Theophilus aka Don Kobe. Okay, Facebook name unko and the day of the bands unko semo Nakro Hodo was a good evening boss Kwesi. I am in Obuasi. Good job, God bless you. Okay, yeah, that's it. You better about my messages in so Facebook na share with the file comment file the person okay be ade kan you be kenkan e de amawo na bibia e kama we to see Nhyira FM no size from Kwesi Jifa Gahu inside Chifo Chiaboso. Okay, yeah, that's it. Yanko Facebook kakra WhatsApp kakra na yemfa busuamo so mo dia banubi na yentiti abrochefo nso de no kakra emfa emfri hono na de odi kan a ode aba Italy hono yeko yenti de Italy phone wono mo ewo de emaye yenkoso na yentie opanyi ne de ode amaye Akwasi Boafo
Michani abajefo nyina micha we diwa na from Paul osofu dia Dr. Meha nyina micha nyina ya kasa memfia asem bi wa woni hu ya force am so gitum jin force am memfi se bia oni pan yi asem wo di bem nsukwase gitum fa memfi je fodietum na waje ena ya kasa eyi den konkonsa konkon yi so a enso kire ayi se man kon je do bia wawu na ye besi obi so ni e ko mi le fi wo se kura mi le fi isi am chia e frame ko fian homa me kasa free tari mi chia me dofo yere abran ponsa sekina mo ma ba. All right, that's yeduane dia wode aba no so chia na yere na yenko Italy biwe ebi esa efri hodoma abayenti. Hello, good evening, Mr. Mensa Italy Port Donini. Mema Oridwa, one wa busuya for any abidja for adwumayefo ni nyina ma moneyo. Achitide pani moja dodo a yede nsuo efrem ma no. Na okay, ye papa no emse ne dia no wo ye na nsi. Nti eno ano no yanko France. Okay, yenti. Hello Akwasi, good evening. Ye kase ochre mabana ne ye hello Akwasi ma anya bedwafo nyina adwo ye kase amememfe ye ade a wompe na wunya bi na wo kofa ne saa o se we de eja mempe enso eja menya bi ntime mfa ne saa ne na ya mememfe ene akasa samankom ye obi a wawu na watiesi ne sama ne honhoma tiesi obi so na wo kyerɛkyerɛ ne ma se bi a we ne kume bi a ma de we da ha bi a se ne yen samankom ene akasa akyekyedeɛ pani moja dodo a yɛde nsuo ene frɛ ne mu ebi a wo ya ade ne yɛ ka kyerɛ sɛ nyɛ no wa ya na afa bibi a obi aka sa ha sa so de se ne se na ɛkyɛ sɛ wo promoja dodo ade ense sɛ wo yɛ no wa yere ho ana wo yɛ na obi a be ka bibi atwa mu na timi wo nkyɛ sɛ akyekyedeɛ wo pani moja dodo a yɛde nsuo ene frɛ ne mu me ka sɛ free France yɛ frɛ me Felicia. Okay, yedana si yenu aba Felicia nsusu dia wode abano no yanko yanim na yanko America bi so abedu America fo e wo town yo yenti wo mo nsusu dia mo dia aba leto na ni oduku K3 na mba akona na mete me ho e kata mrenfe a chese ase agibia waji atum na nya wo yam so ho asem bia waji atum na so na nya wo yam a to say the African point dey ya papa eti wonya assembly ma edi no family ne bia waji atum na enye ne yam a so dia mrenfe e na aji atum me chia bajafo nyina na men kama ho Nhyira FM amin Nhyira nyina yeda se duku K3 no ono so ne de ode bae no afa yensan ko Italy na yenhwe ne yi de ono so ewo de emaye yento asomfiri ho Akwasi mo adwo na bedwafo nyina pacho na o menyemi frefri Italy Brescia pacho achichide pen moja dodo a yedi nsuo na frem se bia obi pa asem a na asem na dowa na ye kansa o pa asem na asem wanya na samankon so se obi awu obi wu a aye na sen na bibi asi obi so ye sen samankon asi so ase obubodin se onimwo obi nimwo ni hu bi na konfrede so ye obi oti fi na da bia o pentoko be kwane saa da bia betwa ne ho saa so pie na okoba saa na meti ase Akwasi me chana bedwafo ina me chaba pa frem pompa me che Mr. Nakwe wo Switzerland awa wafa ne ba me che me kwaje pie wo ba makri Akwasi baba me che friends of Akwasi Boafo ina bye bye friends of Akwasi Boafo enso eda se me che ba bia mo bia enso wi ase ba bia friends of Akwasi Boafo ni pro ho
Yanko me krum e wahima krum na yemfa obidia wode aba no yentie no. Akwasi majo mecha woni atiefo ni afrefo nyina mcha bedwafo nyina Lucinin bacho ensamankom ye ayi aba no ayi no timse ahyinipa na putupu na boy na ye na se na obi kasa o kanse bi fa yi nipa na wawu no na ye ensamankom na atiesi ne so na confidence yes ya boabu otwa na ho saa obehu na wasenya hu ne ha na mamene fuso ya de bia unim se wa ho odin tim na wo fo so na wo ye na ayachide so open moja dodo a ye de nsu from minima no bye. Okay. Ye dana si papa. Yemfa be nsu free ase de o monso di aba. Akwasi majo mecha woni atiefo ni afrefo nyina mcha bedwafo nyina Lucinin Yanko Italy na yentie weti. Akwasi majo me manu abadwafo nyina moni adwuma agata Italy modena me pa cha memle mfini se ade a woye ne mfiri wakomam obi asa obi ahyew na woye ade a mfiri wakomam na efe na memle mfi na nsamankom so ne se obi ewu na saman no abekasa afa obi mu wayi na se ana se wakasa afa obi mu because ya no mukasa eta kasa fa obi kro ye hoho oba yi ni mu na nipa kro na wawu na bekasa se bia obi na akumi ana bibisa me da sinyame nstramo yenu na mekai achichide pen moja dodo a ye di nsuo frem ne se ebia wankasa wo akoka asembi anase wankasa waya ade a eni kwansa woye na Okay, yeni aba no de a ono so de ebaye ebi eno no. Mesro mu amode ba ebro 1 minute 10 seconds no. Ya mo ana chese enye ye nia. Guy mesro wa se de mekan no ntini. Se wo de ba no amana ye ntintia. Se be bitima bono kama de amawo. Ye nti we. Hello, Akwasi. Mama Ju, munya bidwafo nyina. Ye kasa nsamankom a. Yewu ni ade da no na yi na se bibia be se obi mu spirit bi no ka ewe no ho asem eno ne nsamankom na kwesi se ye ka se ye mi refi oh na kwesi Ade okay, next time they meet him in Mate bye. Bedasi. Mate. Bye. Mkase tomorrow. Germany. Okay. Yada sipi yenu aba na dia won so ede aba eno no. Na yemfa obi wa hasi won de Ghana ya. Akwasi. Yo ma me comfort obu kum South Africa. Ajichedi opere moja dodo ide nsuo ne frem. Ena amemfe so ade bia umpeso ini e show sayen eje se woye na memfe so na nsamankom so ye se bia obi ewu na honhom bia bewura obi na kasa fenim se ade se di se ni kunu anan se di se ni wuwe na chi ebisie eno ne efre ne nsamankom bichia ono obejafo nyina bye bye. Okay, yada ye maame no asi yemfko ye ohima krum na yemra UK na yenti de ifri ho bai ejumo mamajo chiano obejapo nya nkasa pri UK e pe Orlando amemre fe ye ade bia ese ade no ye show se ye na won peso ye na zo abusia fo amampo mbenefo show se ye na ade no
one pin so nti woni amempe wode enya open ade ye better as say ye ha wonti wode na wo ye nti no ye fe na amempe kongo fen so ye say wo shie fu na ade bia efifiri mu ko wie mu no ye fe no ko ai kongo fen na ko atijidi ezo atijidi de ye opa atijidi moja dodo a idinsu na fremu opa atijidi moja dodo idinsu na fremu yan kaza atijidi mu ye kan opa atijidi moja dodo a idinsu na fremu na pa ko me ire ye fi ye okay de me divisi ya antimichia mwenyina siene busafonya maba okay yada se ene odi a wososo de aba busa yanku ye nim na yemfa bi entoaso enche bia na yede wusi na yanko Italy na yentie ofofro nsoso de a wode aba ojafo mechiamo me send first one na me hu se mu ni online fe na maba yebu ni se ebe no ope wachichidie moja dodo a ensuo na esafremu mbenfo ka se ope wachichidie moja dodo ensuo na esafremu afi nsamankom no so no se asem no ayden ebi obi afri mu na obi aba wo confess na bi kura bibie sire no so krakra na wo kire se wo simasi ni ku no ana se amen hu wu no bi na afi bibie sire no so krakra no friends nsamankom ana afi so no amen fi kire se wo ji ade free obi ho anase obi a kire wo se bibi na ade no mpesa wo beye na se wo de hyeso bi na wo de ya ade no ade na wo nyina mfi okom na wo ye na mba information amnefe ida mnefe ji ade free obi ho da bia ade no mpesa wo je ade no mpesa wo ye na kira hyeso so bi na wo de force bi na ye frame nyaku Emmanuel free Italy Palma. Okay. Vanyi nyaku Emmanuel. Hey, nyaku Emmanuel pa. Nyaku Emmanuel no. Ono so de ne dia ba. Na yenko hasif WhatsApp. Obi so bebisa asem bi o se wasa aka fama na wandwam no ya kire no so na se kire ne sei. Ya asem. Yento aso. Na yenko fie kakra. Ya fa abrofo ana fie sei. 11. Okay. Yemfa bi nka ho ene de mo so ne wo ene de kasatome no ye ba pa ye befa na yemfa abrochefo de no we de free crew de min baby crew 49 de min enti bra kwesi me pacho good evening me pacho ye kase amememfe a e kire se ade a ompene so nanso waye dey wagye atom ena ye kase ensaman koma obi awu na ne honhom atie so obi so wayi na se ena ye kase akyekede pani moja dodo ahu na ye de nsuo ena frem me ba cho me chia wo ne wabedwafo nyina ye frem me Akwasi wusu a me kase free Sweden. Okay. Sweden ye damasi semo so di bia breye na yemfa bi enka ho ana kyese ye de ani chim ye kwa kopiem wo hene Belgium yenkwa ye nimoi abusuafo metia munyina ye frem ye kwentua me kasa free Belgium Nsamankom ye obi awu na bibie atie sini so ewaye na se na ese wakoso obi mu se una ukun no na waka de kura aye no ena amememfe so ade a wuntimi nye na ese yedi hu bi ato so na waya na nhwehwe animu bi nti waye ena akyekide upe uboja dodo a yedi nsuo ena fremu so emawo medamu nyina si akyekide peni moja dodo a yedi nsuo ena fremu mano yedamu nyina si mechia mu nyina muma bai. Yes, yada si se udi bi abre yen yechia eye
Belgium for nyina na mache ukunu na wa share chiri na ono tutu APP on moral support. Okay. Ye kwe nim na ye fa we different hifa. Yanko Italy na yemfa yenu idea wono nso e de aba no yanko yanim Pacho mekase free Brescia Italy friend mo Francis da masime che mu nyina eye amemmenfe ade a won pese oye na emu wanam bibi nti wagye atum kon Frede onipa bi a baabi a no wapie won so a iwunimu wonimu asem hu bi kura so no wokabi esamakom se obi ewu baabi na honhom apie firi obi so woka kokoa mu nsem achichede pene mu jadodo a ofrem wose wo passe mo hu na e de bibi emawo ye chira e ma oda mana bo bedamase okay ya dai ni anase wona sene dia ode abre yen eno no na yanku yanimu ana ye ko we yin Spain na ase hia yenti yeni dabi yenti minkuti ewa bro sede ye kan no so doso yenti we say so dia ode organa hia ben se wo pe wa chichide moja dodo a na wodi ensuo fremu konkon freda no so ya de na wodi hu akwani aba kofa we na de abatu afa we na osin ha so twa ho konkon freda na ba kono amemrenfe ade no o yensu enfri wupem o ya de na enfri wupem mfa sai bibi ti se ohyeso eno na amemrenfe na nsamankon no nso obi awuo na obi ase bibi asi nipa no so yes nsamankon aka no eno ne sai tumi ka se montina no no nka sai bi se mumpan na no nko emfiri no so eno ne nsamankon no nso me de no eframe atwuma me di flaman from atwuma yeso yedas papa Kwame from Kubasi achichede peni moja dodo a yede dambalima chese damrama no peso chino damrama ne yede insu frem ena nsamankom yesuafunu adaka ema ne chire ne yede ena nsamankom yesuafunu adaka ema ne chire ne awokun no okay ono se ne dia odi abano no na ya janwire menyintum yesa ne tie ose ifuso anu ko ho yesuafu ade yetimi suafunu yetimi suafunu ono se humpa kwa ikunu yesuafunu sa ni dia den cheche sa na akosi ipakon so akosi ipakon nenim fundaka ankasa fundaka na esun nipadem ne esun sa ukọ yenuanum ewo Volta original mutumi sade no epese humpa property a odi okunu a omo sofunu sa na dia den cheche sa dia den nyina no yakoto nipa sa na kosi ipakon nim kai ebe hu se we na odi sa dwurim no na hu sa na ayode wazi epese hu ipakon ende funso a yenya ohwe efunso ne na wanyasam na bo na bo me amu ze me kuno abo wa maye na so so mama wa na meku amebe de o anonku na meku amebe de wo yas na mbezo meku wi na ufrasi de wo yas mba mebe de o mema na be de o ada kra metu kwai ari so ada kai ba na utu kwa da se wa na da obi ewuzi ya otu esi o sabi wo firi mu nam nam ku a obusu afo be de ndam nam ku o yas mama be de ada mama
oya na suspect obi wa oyira etimi the suspect ma wo say oya wa money here there so ya mira me no that dem na se bia ne nipa ne that dem no wo dia ana ye no kra look at doctor go nipa nyina etimi ba yas nipa nyina etimi ba yas wa sa suspect wa ma wo ne nipa na wu what ya babo amane na ofiti preko petu kwan ya sa into we do wu ne be se no ma to sabe so ne wasam na BBS na yes ade abai die hwan ehwehwem ehwe awa fa fiji kwan ya eyewa and the mass of okay, they are not dynamic. No, me translate. Let you all would see. Mammy, my coming, and a BBS, Mammy Quay. Yea, among Sebusiani, who are now coffee, Cotanasi. That's a wee one coffee ho. I think I see Miss Owen and Wassam. Sir, dear, wouldn't me say, be a Simbinti, Oqua. Bibi Bayo. Biara menena konto kwa ni. Zabe ne no da etibino bi nya kama nim. Oh, so ne ya. Obo ka be interview kra yen kasa. Na wa wura ma na yi ase a we be pede o. Asem wo. Se da menene in Canada. Wa kasa wo se papa we dia kwa jibu agoro mo. Enu nti ne ya hwe ne riwu ase ne flu ho. Sa. Fi se ye do odo ne tena. Na se nipa no ne nka. Na bibi asi. Na ye hwe asomasi so wa fa ye si a. Ese wan kasa no. Bibi asi ya wa. E hwe flu ho. Yes dey. Na me no nka na wu ana me be wo yas me no nka bo wu a me pede wo yas enu nti ne yesusu se ye wa no etu pa ne o we do am fa ne se wo wu a dabi nkaso wu a so o we do wu a nasa me ka se me nko na yas a edi so video ba ka se woni no wasam asem do me ni wo bi o radio so woni no wo bi ne se anya radio so yi wa komum enti wa wu na ya wo de woni je ho nti na so nko ase no ate o ka mpeni fo ye susu asem kwa chese woni age so woni ho ana se bia wo ka se wo ese mi wo wu na mi sina ya se kwa bibi nyame enti na wo dwane afiri ho nti ahwe ewuo no mu aye de sha ase afiri ho ka wa se mi entie denti na wo nyina ye hia afie wonu na wu ko ba bi abache ba bi kro se ba bi no enimu a atwa adwem tete ho no na ma bi wa ya de titiri nipa ene zo we do wu na se bia me kwa ma duma bia wo ti titi o me kwa na yi o ko okra ho YouTube fam asema o kan me anya sasa titi o we do wu o se me kwa na yi wote mate na mo jumedia bi da menim ana wo kra hwan makaza so fidia me kwa ba so fidia na me tia se me ko ma duma me kra obi na BBS na me ko ma me ko ya kwa na me makwa ana we do wu no adi sika bra me oh yeah ani na asem ti kwa me ka che se wo kra me ka che nso wo nja nso wo koi e ye so ne wo asem asem de se bia me ne tia se ko bi ehu se me kwa asem BBC a wo ne ehwa kasa ne nkasa BBC a ye hwa e na no bi ya ka bu sha ni tifie no so ya ka na wawu a na ma ma yie na na ko no yetimi refri wo mo ma je ayo anya na ya wo de ma bi nei ke ba bu di papa nei wo de ma bi si ya asem we de anya na asem pepara mo ko pe na ko sa tete won sem ko a eni mani bo hon ma je se men kasa na nye but ese ne style bi kakra abawaze o dai o mo pese yentra odum yentra odum but nemrem Ghana na etisi an ta odo sem bi to nyame anum ko bi gina me no we yentra odum se we wan pawasa pa Ozabudia say ya na 24% ya tre odom anya 24% nipa okay say enezem me no we do ate wa o me ne tre odom adai ebe okay let's go yeah o de that's ya ka se wu a me that's no the wu de ba ya so bi na no ka so be wu ara ba mo na kwa nye so wu o do wu be bia wo ko to se bi o de en kam ni pase wu a materi abako eduzu se da bi wo mom na wu a da bi edu o de bi o de that's mi do ka to sam ko to de ne muzu me that's anytime baba bi aba sanate muzu me kwa mi ni baby ameko ma kwa ni nyina tana wo mi de o ya ye ne ntem ma kwa nyina tana
What I say? We got head office by because we are the head of department. I'm from Kola supposed to. That's right. Okay. We see for no. And some of the doors on Facebook comment in a banner. I know she. The doors and so. Na I'm for say the way do through one. Because now what the madimia here me. And I also see what free UK. Clement Asamo say Boafo. I'm watching live from Asante Bekwai. Locus program radio addition pa addition edema mabuna baye nyina na me enhwem nyina nana adom oso ohwe free de kruben no gromesa woni mo gromesa oh fine ana from power ifa so na ba man ka na ba power ifa oh so you say chairman yeah sure so for baby o hunting o father we don't so father o kazo no suru o kazo no suru so o ba cantando so kapano de to ya za gwe o ma to de ba na yo ya da si o si okay yankuyani Charlotte egg ready egg home egg home okay one see the biaba or see not forgetting Charlotte from Denmark. Okay, Charlotte yati see aka wo de na we da say Francisca Owusu Esiama eso the biaba wa join here Trump Dufour Koku Donald what's a nice program or share the free inside such a man yadasi Al Hassan Frank see or share the free Italy Vicenza home is home fee and a fee okay so home is home no home sweet home there I know dear so from to much as a fear so it me can fear any fear okay Michael say JC will share the free Adenta in the Greater Accra region. Okay. And check the same command out for Mr. Jane Auntie Amma Omunina Mampong Akrofonso. Yeah, that's it. Where you say or she free Stuttgart, Charlotte, Asamoah, Dole. Yeah, that's it. What in Christiana Akwasi, Kinzoro's wife, Upe Achichidie Mujado Dua, Yadinsu Fremu Mano. Okay, yeah, that's it. Emmanuel Boafo di biaba na Emmanuel Nsumwa say yehu say yehu ye pa what do Stephen say or she free and cry East Legon what do you that say Grace a free year as I say so you are so young Akwasi na muka na mabama bunu munja na manyini ya de mfie ni bibeka ho wo manyini Manyini na fe na efe comfort say do I say ha have you been in Milton Keynes before? Yes. Wow. Akoni dayim Dabi nam wo na tra ko si dayim ana ni se sabre o sere wo na tra na me wo okay Hayford Timpon was who pay wo achichidie moja dodo a wodi nsuo fremo okay and Grace a free year or say thanks for your mass education yo yeah that's it Enoch I do say one to see good evening me show Eddie free Spain Zaragoza na Nhyira mo Theresa Efia Owedwa you so humble. Why kai? Wow. Why kai? Wow. Ntok na rafa important na mo otie why dintia mu wonse. Wow. Mutifia hu. Ne we kekeke no ni hu so anyo.
but when we share there, we had one more. Wow. Or we do it to another canto come on. Wow. On one canto come on, and did it work and work and nothing pose with the other two. Today be a different nothing point yet. Or we do it we humble part. Wow. Daniel says he be also share the free Columbus, Ohio. In Crabrini friend Uhio. As I said, Columbus, Uhio, Ohio. I'm for Philip say, oh my Joe, Jumana and Kama. Rexford Elvis was say hello, Akwasi. We show the free Cremona, Italy. Okay. Nana Ama a chair, Papa be one so I join a chance say, good evening, great job. Keep it up. Yeah, that's it. Better a Siama, a Sima, on Swabakayo. A do a tria hene. Was say hi, bra, Kwasi. Me show the free Holland. Good show, thank you. Okay, yeah, that's it. We used to see the Biaba. Peter Sapon was here, the Yamia Sipa, Nijumedia Woody, from Wafa Sapon, Asante Mampon, Benim. Yeah, that's it. Kwame Peter Mensa was sound I didn't. Okay, Blaze Adote was what share the fee UK Coventry. Okay, Coventry. Hold on, my how's grandma meaning who? Oh, UK. Akwakari Thierry was say. From Junior Teru Akwakari, best radio station in the whole Ghana is loud and clear here at Akwakari. Keep serving Ghana and beyond. To incoming Assemblyman Aloga and the former DC Honorable Eric Kwaku Kusi Casino, the only Junior Teru shattered the whole Ghana. Hey, I'm for more Jim. Okay, I was for. Young fancy, and some doors, messages in this dorsal. Yet to be kind in Nancy. A dorsal. Helena Hema say, if I'm not in good terms with someone and the person passes away and I travel, how can you suspect me to be the killer? Yes. That's your imagination. Yes. If you suspect me. Yes. And what say I know you are. Fair suspect. No. Or say. Me no be any. What are kind me no be and I will be your finance and you penny. I didn't know how can you suspect me to be the killer? You promise I did do at them. I didn't know because of me. Wouldn't the purpose for a medical contact? Said the interior may be there. Wouldn't the pie be the kind of be quiet? We also are 7 years. No one will be awesome. Yes, hi. Asimesi. No way, yes, I don't know. Some see and I know too quite. You have a power show. I'll be so as a answer. Would I move more police from Frank and fair suspect? Some police phone. And then come bury me. Ayo, what a fair suspect. Some need to be coming. What is who? Ah, no matter what we know. I know, Granny. Yeah, the enemy saw Granny. Now, if me father say, David, you, David, honey. Yeah, that must see. Yeah, but after you have a new year, no. Na some okay this so no be your fan. Okay, I will say the anu ye neighbor. Yeah ba. Challenge ginger liquor, the original. We are there. Ebetu. Challenge ginger liquor, the original. We are there. Ebetu. Who doesn't want to get Nsem Akwasi Kumase no yan kan ya yeti ko ka obi dia Nsem we are soldier for see discipline no banga for na ma soldier for respect what Nsem ana di nyansa kromo no dey pop Ghana nyina Nsem you can engage in all the propaganda you want.
But if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost in our minute, that is so peaceful. On the economy management will be out. John Mahama now, on only time, not sitting at the China inflation, senior they get for almost how many marks? Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000, and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entisia mosomfo aduana ba Kofia Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebrekro na koyimunse. I ask you to be citizens, not spectators. And now koyimunse Nhyira no emfa emfiri hodomo. Now, the di kan no ye eso penye ka se amememfe na seche ene sei ana afi eye konkonfrede eno so na seche ene sei ana afi ye ka se samankomo a eno so eche sei Nhyira no sansim form yensei eda ho na afi de toso nan no achide perimu jadodo a yesi edinsu fremu senetie de di kan Frede Owedoa Akwasi midasi ye kaso bi Freda nipa krono na okoha na obaha okoha na obaha otwa no sate Akwasi nso nsiaga otim de bia otim adwuma bia on sabeka nanso no tia no tie adwuma wo kromo bia odi se wo adwuma we ye we no den saka uchi adwuma we no saka no den saka na so kwasi nituma adwa we o se adwa we ye no akoso we oton body anye ye na akoton banchi anye ye na oton to anye ye na so ubusa na kapra wonya otim de bia da sani pa no e konkonfrede post bi kwa na ba e fa ni na ama no e se ni na ama no so a enye ye so otim we konkonfrede obi a otwa no asate nanso bibia emfama no nye nanso ya nkosi hwe otim no sani pa no e fa konkonfrede o se medasi but you added it for me. My feedback. Okay. I'm a man fee. Also, Fudia. Yes, I'm a man fee. I was a man fee, a tiawa. Adia, we are infracum. We be infracum. Yes, show. Now we a yaman fee. So, but you be say, but you be a through hole. So, we know be too kind. I did be a we are infree one cast walkum. I am a man fee. Was Medasi. Okay. Medasi. Oidwa. Ibo. Okay. Sam me feno ena kwasi ye wona mana e wo yanim. Amna bi eda yanim ha no. Ebi na dan na from po anim ho no. Na dan ho sa no. Ene ne fena me fena mana. Awazi wa amna ni mu. Je wa amna ni mu. Ba ko da yanim ade na fena me fena mana. Ana ba kon so da ye na ho na fena busu mana. Ntia asem ya show amemre fiamna ana busu amna no tun da ye na mbo mu ni bi ase fra bote de bote ye bote o mote na so se bote ntia Akwasi ase ya show my ade na namna no ba ntu so amna no ma ba unyini kono na amna no beda wonim hase ebi na da ayani mu akrajeke ni mu ene na wo bi da woni wadi da mi huma ni mti mi da mi oh ta okay yati ona rumba ni akrajeke de no yo mati afi wo kwai kikaba achide perimu jadodo a de do no aka no ne se achikide perimu jadodo a efrem agichide bere no perimu jadodo onu mu awu na ede na akofrem na mom wo a obi kiremu owura na nyakun Emmanuel pamo kiremu yi se wo pe agichide mu jadodo a wo na ofremu wo pa agichide mu jadodo a wo de yade e mu janso ye kakra bi
enti wo na abɛfrɛ mu na yɛ akyekyedeɛ no na ɛfra ne mogya mu enti sɛ wopa akyedeɛ mogya dodo a wofrɛ mu no ɛyɛ mfomsoɔ ɛwɔ sɛ yɛka no sɛ akyedeɛ pɛ mogya dodo a yɛfrɛ mu no ɛyɛ mfomsoɔ ɛwɔ sɛ yɛka no sɛ wopɛ wo a wopɛ akyedeɛ mogya no dodoɔ no ɛna wode nsuo ɛfrɛ mu nti akyedeɛ no nyɛ ɔno na ɛpɛ ne mogya nati ne mogya no ankasa ɛketewa bi sɛ wopɛ sɛ bebredi a ɛwɔ na ade nsuo firi nti wopɛ wagyekyedeɛ mogya dodoɔ a na wode wofrɛ mu akyedeɛ no ade ɔntumi mfra ne mogya mu ma no yɛ dodo ɔno deɛ ɔwɔ no no bi ne hɔ bi akyedeɛ kora ne mogya no wawu kora wie ne mogya no bɛba no wawu na ɛdɛn na wɔkɔfrɛ mu ɛyɛ asɛ okay nana nifa hene mpakyɛw nana kusi boaten nifa hene ankaase na de maa me ɛna anwummere a timikyia no nana kusi boaten nifa hene ankaase okay weda ase nana frimpɔ nsamankɔm deɛ ne nsamankɔm ne na ɔde bɛkɔ aho a ansamankɔm sɛ obi awu ara na ahome ade wa hwɛ onim obi awu atɔfo sɛ obi ɔbrante na bɛba obi awu na ayie n'ase yɛse nsamankom ate ase obi so mene no obi asɔre ne wɔkasa mena mekuu no mena meyɛ sei ne nipa no ɛtwa ne ho frɛdɛ ɛwɔ yie n'ase yɛfrɛ ne nsamankom Akwasi nsamankom no obi ewuo na akom na tie se obi so anaze bibi aka obi ne nipa no meka na aze na nipa twa ne husia ebi kura hu na ebi dwane ko ye nima de kro ne nipa no pese o kan bibi fa ewuo ne ho sanya na meka so we do wu a menkasa twese bia obi firi no obi sa abayi na nwa so nsa na fon pacho ya na won a etai esi won so no abusua no kro mu nim wo kra wa bayi ni bi ya oni nam ne ba bi no abayi na ase ena sa sunsum na si ne so ya na no kre wa ajo mo se sofo dia media o mo se sofo tinu wa head sofo hum wo sofo nti eyampa ayampa dia ne kasa na edipa na wawu no sunsum kwase won se mpanimfo se edebe hwa bi otiase hwa bi otiase o se mo adam tia nya no o se otiase fo bi efe na moa so enti ene timi yesa eya na ehunhum pa entimi ka na nya ne wawuo no asunsum so no na de wo nde me gidie ne se okra no kwa nyankopon a ode ma ne nchen ewrade de okra na sie baabi enti e din se na honhum besa ba hye obi mu se ni na mom obi wo fie ho a onu nim bibi a connection bi aba mo otima ka kire bibi na otima akwa yesa ade ayo na mbese mi se dia na spirit no beka no aya no kura pa spirit ba beka bia no kura chinye bia ni nti hwa na ya etimi spirit benya nipa na wo na mbese mi se nipa na wo no ko nipa ba ya won ka ne se nipa na muku no wase mi na onu ade ne o metena fie ne oni die so onu apa so na so ni o ka ni nyina so ye no kre no ka ne no kre o nim die koso pa na o ye sa ade no samai se tie me man kasa de minim se wo tie me sama no ho no kese wodin die wodin die ho na pa se na na frompon me so fudu amawu na kire da ha na na frompon se sorry wo de na me amawu se me de susu me yankasa mo na ma baba ka se na frompon sorry me yanko ja me ha sama bia ni ba bia bible se sama du do mpe kese sama ntimi nyini hu ade se nipa sama obi timi wu yes wa ko ba bia ko hu de wo mo boa lie wo mo boa anya no credit ade na tambia omu wa yankwa abrochire nko ma abijan nko ane ko ba ndabia abijan nko ade ntira de bia ho de samanfo wo ekronti wa omu wo aya tro ya mase ya de bisia enti nsamankom no de no so se chana na from modern bond to say ya na so Akwasi na de sorry
efie no Charles electric order otwamienu Mr. Mwako otwamienu Ejadu otwamiensa Kobi otwamiensa Asoridan otwamienu yaw Asmadu otwamiensa Ebenezer otwamiensa Akwasi Sapon otwamienu ana Abdul Razak otwamienu ana Mercy miensa Kwame mienu ana Achuma mansa ono so ebetwa miensa enipa du nan anya fa no fie obi antimi antwa nan na mo miensa de enya nipa nsia etimi twa miensa ana wo maka yakwa manane so a Kofi Ankoma twa mienu ana Mr. Mensa ofrefre Italy otwa baako Sister Felicia France otwa mienu ana Betuoba ono otwa baako ana Naomi Italy otwa mienu Lucy Italy otwa mienu Magata Italy otwa mienu ana Stama mienu Star Comfort otwa baako ana Stanyako ono so Italy obetwa mienu Akosua Usua on a frecha ato ono so etwa mienu abazi amodemono sena etie. Okay. Abusiafo na chese ne de edemu ekosi ya no no breda nya ya bia ne sa pega yemu ene na ese kwa homa nso nso check telephone lines no ne nyema no die hwemo kakra ya ntumi anko fa manfo frɛ no amfa ma breda nya so anesa na se na make no menua baby edini birthday sister ta wo pugas echi ya na no ya da mame kanchi guye ene wa woda pugas echi sister ta ma wo happy birthday na bia obi anyame inshallah na oma umfie no enoso na oma mu Nhyira nso enya wode Prophet Kofi Usu abandoning the Spirit of Fire Ministry ebuakwa menhia papa na bia obi a oba mema wo adwo na machia na mo go filling station manager ya na afi Uncle Joe onso so ye total filling station manager ewo eye krofum bia oso obi a memo adwo na afi machia sister nanama sister osai nanama sister nanama oso wo UK nanama na bia obi a no mema wo adwo na machia Mr. Barnes nene yire Marcus onso so bia obi a memo adwo Madam Christabel Mensa wo UK usuti ana fe Madam Comfort Sidua munyina monsoso mutie Kofiampofo UK twasunte bia obi anso yemo adwo Friends of Boafo manyina nso butie ni nyina mamunyina adwo Vlino and brother Mike otu pomade fashion designer or Santas bia obi Alex num Braj manum odoso Johnson odoso friends ni nyina Ghana for bia mu nyina adwo echia mo papa ye bre na nya ye bia na say ko owedwa tew nyenko agwaji bidashi Steven only for still omutem the day was to get Amadu Femi ban no ne kwabran krado omu so tiemi nyako ani David ani Elder Tana was to get the tiemi Mr. Adams so tiemi kan chei wo UK mini ada akon ada masa boat anan to boatin na tiemi opankro no mi nua mafo awo Italy akoso jamfo awo Italy and afi Angie teacher fo nyina mu tiemi Mr. Agin opokura se obom chidom Saji mechiao no yire nyina afi adamase hene ana ntiamo pani ana mama opiao da se kosi ne da se pi akrajeke me bra me da se menana Cassandra Usu Apia Newta for SGA why from Babaso na ochesene 3rd November our promising Star Hotel UGC Bremai tie frado fu nyina se omra meboa menanai ave nadu before ene ma me se wa Germany Hamburg michiamu nana kusi Boatin
Ankasi Nifahene, Bichiawa Numri, Antia Kutuban Nana Yere Antia Taya, Bichiamo, Linda, Ono Mami Eurama, Ene Ankasi for Julitia Pobi, Himai, Yina, Bichiao Dabuya, Nantai, Chiamu Yina Numri. That's another from Paul. I'm saying Kofi UK, Uteme. I'm back having a design from Pong, Kofu Senior High School. As I'm the do the CLP or have work on a J, one way my leader outside more Germany, Hamburg, Musmutemizamankwa, Germany, Duisburg, also Uteme. Also, for your Dunja, as so whom onye so mmemfo nyina ani nyankano ene so ho sisiwa Baroski also present man me support to tawachi emo yankomo no so fudu ya animu yo na mamintia aya kantin krono ma jen one ne ba aya Akwasi ani Rose Akwasi me chia me fiefo me fiewura kenken kwa one 80 ata Ozovudia Akwasi as usual manager na Hamilton Pokuware basic headmistress no ma Faustina Dua ana Faustina Boampon also Aduamoa primary headmistress no akwanta brobe wo nua so ena Mary woni Selasi musumu wo fade Alaji me akwanta wo wo sepe timpo mu Kofi Safo Kantanka wono yire Eva mu wo Belgium ya redu makonta wono yire ye cha ena Akwasi Forensu makonta wono yire ya kwatma mu nyina so mu wo Holland ena mama Felicia Akwasi Germany so manajo Afra wo USA Minnesota North interest okay fit for Michia mu nyina Kofi Agyemai ope assemblyman Edward Binsu stress montoma no elder Entredu Auntie Mary Asantoa mu nyina so mu wo Odium Michia Binsu for United Church of God for nyina Erade Nhyira mo Eda CP abusia ebre no Nana J Nana J producer baby obi no yema wajo baby obi mu nyina yeda mo Facebook for mo taxi by nyame Nhyira mo mo ya de papa mo ne yakọ ababedru sabre na ye bepeje mu na fe ye mu de my Lord FK wo ne Save Your Liver Foundation na yemfa nchia kese emfa ema yemia me papa Mr. Alex Edu Amankwa wo Italy Reggio Emilia papa babia obi a memoajo na me ensure pi na afi yenchia wono wa manoni nyina ye namfofo mu ayentim mu din nyina ye namfonom wo mintim mu din Kwasi Boafo friends of Kwasi Boafo K3SE3 gas open papa fie madam Edu Kesewa musumu USA mudoso abu UK K3SE3 Germany Evelino na na kuya mudoso na from our friends na from Ponkan fino wadum bone kra be yu afiri so omunyina was mama ti nom K3SE3 mudoso minti munyina de ma Felicia wo Germany so michia wo papa abusia ya bre na nya ya bia ne sa Don Richie dey for Facebook no so yeda no ase Facebook for yeda mo ase Kofi for mahu message no thank you yeah sorry so na me dum ye ne a ye besane ahyiamu eye ochina ewo ewiase mu nsem no eso na ansana no ye call Lord Healthcare Omoni Save Your Liver Foundation womo ahye ho na yakwa akofa bi e de free ho no na mamenhwe asem papa asem Lord okay ye kona yakwa akofa wo no mo enkrato no e de apa na mum opese o join the Friends of Kwasi Boafo a me pa chew Mr. Wa Friends of Kwasi Boafo WhatsApp group no so opese obeshimu a number obetumi a friend number we na ko WhatsApp na fa number we say free ho no na ni nipa nkasa na obeje so 003375
339 friends of Kwasi Boafo WhatsApp number no number we ofa one ne bon komo we call WhatsApp on why please add me and also be friend na nakasa obeche ode obeye na wa ba friends of Kwasi Boafo group no and I just say be friend the bin so ba ka ho friends of Kwasi Boafo number no a be friend nya ta number na because ne mo frɛ na wa hwɛ no wa do aba eso nipa a wobɛ frɛ no ɔde waba so no na mede ne number ɛde ma wo 0000 number no yɛ 0033758289 ɛno a ɛne number sɛ wopɛ sɛ wo join friends of Kwasi Boafo a wofrɛ no a ɔde wobɛka ho anaa kɔ Facebook WhatsApp a wosɔ number no akɔ WhatsApp a wobɛhu no ɛwɔ hɔ no Madam Evelino na ne no etwetwe nkomo bibi chi oso ana pasem bi pɛtɛ no etwetwe nkomo a obetima frame 0244015677 0244015677 yepaje mu nyame ya adomo a yebesane enemu ehia Lord FK Omniscivil Liver Foundation omotoso. The smell of feces and stagnant water deliberately spilled through these exposed PVC pipes fill the air here at Abembebom suburb. These pipes, as you can see them lining all around, is not carrying water or oil. It's not transporting anything, food. It's just pure, raw, liquid waste, toilet, coming in from the hostels around. And it fills the environment with a stench and infestations that we are talking about, and people are directly affected by these. Residents say they can no longer bear the nuisance after persistent complaints had fallen on deaf ears. And anytime they discharge their toilet into this so-called pipe system, I can't sleep in my room. I have to move into the hall. Why is that? Because the smell. You can't bear the smell. Apart from that, look at the, where my gate is. You know, you have to jump this dirty water before you can enter my house. And even from the gate, before you enter the house, the whole place is smelling, which is unhygienic. You know. Na piesi no papa o mane bobe no numo on paso demo just I have fear I guess bibi. Look at this house, Caesar's Palace. We complained, we reported this several times, but the man don't care because we traced the pipes to these 3 private hostels. At Afrani Hostel, there were indications the toilet flowed directly into the open. Come here. So this is deliberate targeting of effluents through drains, and as you can see, this is direct. It's coming from toilet, coming in from the hostel, goes over the wall, and directly goes into drains. Caesar's Palace Hostel had done a similar connection linking this septic tank to the street. The environment is inundated with raw human waste, while Saab Hostel had directed all its wastewater into this pipe, which also leads into open trenches. The enforcement team sealed some of the pipes with concrete and destroyed others as abatement notices were served and notices of legal action